Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Shibanta na kajing rakhe yaka National Youth Day. Kabala rakhe hagari India hi borakaway. Henne ga singi ka khat arte ukala lingkon. Hakani ga jalaru da ka jingatre lang hapadang ka kanhon jong ka radio station ka 93.5 Red FM ringkat ka Election Commission bat ka office trikam jong Chief Electoral Officer ka jala. Lapalong da karansan Yakob Ruai Power bat ka Yakob Ruai Ram. Hakani ka Jacob lawan ni Shimanta da bon ngot kirang Power bat ki kaitor. Kat bah ka bakot no ladan tang lai ngot kinong jom. Hadien bakini kaitor kila ruai kat kom ka phang padang ka bay day bat ki kintien ki badan jing day bat ka election. Kinong job hakani karansan kila yo ru ya ka kusnam da ka pisa marsan hajar tingka ka balabay da katnat election ka jala. Haka Yakob ruai ya ka nam lado la job da ujos thongni na noston. Haka Yakob Power part la job da pensyai lingdo na mau plang. Bat haka Yakob ruai rapat la job da uyaki. Namar bakade ka lempong ya lumpat. Kumta na kaliang katnat penya ya kam election ru. Kala syem ya kabu ban persoto ya kipat ba halor ka kor tab board ka batamai ka balatip kum ka voter verifiable paper audit trail ne ka VVPAT hakaba on sa panon kamlang ringkat ka electronic voting machine. Nalor kinang isimenta hak Jacob hakani ka janmien la pensong set ru ikinang wan pekai da ka kanhon Rocketman. Sisin bakalaru hadin bala dep ndru amla syuban le thok ne amla syuban le tu hang tangi las muskan hang tangi las muskan baroki samla temen abek zatang kisi bangin yo ya syak ikmen oi Allah Allah oi hamjam oi election la jan la bun sa ubathan ka election la jan la ya bun sa ubathan wat ubhai na ying dulan kama thashi yo pin gran oi oi la thnam ka yo so plang la thnam ka yo so plang ba umi tang ha pe tlang kinia jutan ang la sho jadu jlang lang lang ha u ba kham pen bang wat ka ik seu kas ma bang oi oi por crote kala de pojak ki stai roya ya sei ya komplek di rumah yu bom itu hapor meshwa la kelut sa kishkor la tran kompuk sa janor oi EVM machine, it's a ballot machine, it's a ballot machine. Ka EVM machines kolong kowe ketiar kabala danyi vote nyim ton kamban husiar nakabanta jongi boro kila tau gerbang ban rodoki badang ting bat ker hoi kalaban ha bat kalaban siu ladangi pandan kam sidangi la pan kiu kat pamanta habala bun palat kistak mi de pantalong atak kan yo piriu da kasriu Kendit kipat bendriu ka kubo chonga ya ki kalas ting tersiu lade ka por bangin ya minala ka yang ka triu lade ka por bangin ya teliban ne shijaka ni kum ki jaj bendriu kum ba pio iba yos no la klak ko sa bangka koldo ka pa yi mission ka kolok blank pa ko koldo Trish, kipat Badon kipat ya ka ban penjuru ngala pokitnya ka ba kong san ya ki baliagam lalu ke people kidan kam ya ki no yalam ki ban pen ikum no banjai ki pun jerusam ka EVM BBR ka pensaya ki kam Sisin kat pa marway ngadang apa senja Sijur kilayan ng nina polis bazar Hase bagyong yalay buk ng yangi Lamargi kwa abanat ka siya barapani Kanupin ay kutangapan pa'y tiniyagi Ngan syulat drop lanengan amparo sisi Kung taar hajar tingkaki omgin ay Tang bakin
up yang ihadu bandawan pai Gomta arhajar tingkaki ongin ai Tambakin api yang ihadu bandawan pai Bak kokong wadamiak thau ya jing bakla Amaduna beauty ya pinga hapan kro Lagi kapasiti ya pihapan ino Haka mai lay secret rudi mapot Langas teo ka mai patanda biri lingkot But yagi prize is sponsored, yaga cash prize is sponsored da ka office rikam kujung chief electoral officer. Apa yang jingara ki kujungi? Haga ni ga no prize ni yaga national youth day. Tepia Bali apa justai ki ba ipang. Ilau hi wet dang kum ta banga ang.